Kani gade ke Byrthih TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kajing kop kenjat bol jong kirang ba kibala kot South House nem karta seneng kibala pelong dak Umroi nongra Social Welfare Sports and Cultural Club kala poi se kabakut no nen kasngi kasiterek unailar da kajing penyakhon ya ka final hapadang ka kanhon New Trap Veteran Football Club persya ya ka Umroi Umdoh Byrthih Football Club kibala pelong Hamadan nongra kebadan Haribhoi District. Hakani gelempung kebala tiap kum ka 40 above football tournament lawan sementa dagi country tiligi kanhon bat hak jekon ya ka final hakani kasngi banyo ra ka nam la do ka Umdoh Byrthih Football Club kala peremno ya ka New Trap Veteran Football Club da argol la kawai ukong san hakani kasngi udai MDC jong ka Umroi constituency uba Arbinus Lingdo ubala sa mi ka khusnam sa ka kanhon la do kat ba orang ba snong jong snong nong rapan pula sa mi ka khusnam sa ka kanhon ka buan baar hakani gelempung.